aja tak kedeyak menatu ban namai ke Pak Bere Jam. Wah, tiga ke hubungan itu. Jadi di Pak Bang itu sampai to mata tariolo, na Pak Guru ngah tu, tau panrita matoro, na podar sebelum bako, pakanja kirampan na nyamamu. Salah kamay bamu. Betul ngana iko kamay makariya mana bamanu ya mana melo ya cang sia-sia ti padamu. Jadi pakanja kiro subhanallah. Pasandre ko puangi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka da mai pela bilal de na baca yero oh de meto na baca la bilal apa tahu makan jatina gitu. Iya di tahu sigaru baru belo bak pekoni itu ipakan jaki itu kere itu tanya tapi aja tak kada yero ibaca pa yero napa bakde namo ade ta baca namo ko to pura nama jene tu datu ni namo de to tatongo ko tu datu dan pakanjaki komedi makan de bang baca ro subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahi wal aliyil azim nabi wajah astagfirullahalazim 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 akan de engkau tahu apa tu Pak Bang ke Raja Sakdano subhanallah walhamdulillah wala ilaha aja nah masih lah sita betul makan makan ni rutak masih gitu masih jadi kayak jadi tu tadi cek deh tu Pak tapi engkau tahu ya apa namanya mana sak di kota tongi itu mapatu ju betul ngana napakan jaki rampan nyawana apa tahu deh pajak nama jetta yo pola bila makan ja Umi Maktum tahu kanja apa dia nang kadang terpengaruh pakitan Umi Maktum pak tahu buta ya natu dia nang dia kan nang kana tanah darah pak tahu buta ya dia tak ganggu ya di pabangi di taman atau lalu itu kere jadi apa ya tu Umi Maktum tahu buta sahabat Nabi tak ikat topi nakat dek kayak larung bang jok kan ni itu ya na tu Umi Maktum angka tahu pandri tamah kada angka cek de lasan Umi Maktum pacok dokang iya mak betul kan pacok dokang de rona kada pacok dokang kui di bahasa tamah kada malam-malam menyawa angka nang kasahabat Umi Maktum bang tapang kamelo makat de kama yang parang ko nabita kade aja alingi apa pure zamanna ya rotok bagi pak angkat tahu mako tu pak yo ko kama di caulitai padahal tadi nak bang angkamu pak bang itu dan nakat dek kama de harang maka dami nabita alingi na alena pure zamanna jadi ya tu tahu pure bang kau pa zamanna kama tapi ia ko alena bang alena to kama nalena to memang timang maka dai nabita angka sahabat maka da angka ia gagelo baca angka maka da nabita pawi angka to maka sahabat na angka maka da ahli pa Umar waktu na Umar apa itu Umar tahu tagas memang to onro tagas na Umar pak ya nasuri tetat to ade na malampu tato na najori pak jar najori capak bangku yolo nendok kajina jadi metoro sape makat beto lampu yopi di mako ka maka nyamat angka karpe yopu mar kasimi ka tapi mamula ni berkembang selang ya tu pamula na pa masigi na nabita di meto tehele na kasi ya na tu nateng ilay susu ko to pura sujo ya tu kasi mada keo kolin pak makal itu menjadi cahaya dari kemudian dia na susu kasi ya na tu ampai dia na wajib sampai jumai ko busilopoy nalabu hay nga apa pangatan na masih dia gagal tapi aja na yer dasar maka na dia na wajib sampai jumai ko busilopoy nang kamantal tasiba motor tasiba tota napa ni ko tatto ni masigi dia na bosiki yo por yo lo de gagal pangatan na pala pakaroma mi napa pak dan rina menrek de na tanre napa kasi ipas sama katai lalang ya tu ampai Yahudi waktu natamu masigi entah pelote me ko sunna cocoknya pak dene tu pak angka na tembok na malin rumah menyo koroteme na pemakali sabawe na cari pare payorong tapa melo lo garu si makan bite tudak ko tari jo na papura temena itu kanjak na nabi tayopoi di puah napa ya itu dene sangi kasih maka daun roma sempaja ro pale jadi ya rumah sigi biasa dia apa kok na dia agak jadi namanya karpe bid'ah tohe koto melo mak bicara bid'ah aku maka dah kembali kepada sama Nabi memang gampang aja nemu teh le sigi
Itu makiro. Nah, jadi iya naro ampai dena waji sampai Jumat. Jadi aja tak kada busi lupui aja na dena ko. Keadaan itu irit. Kemudian Nabi Musa no inabi taronna si runtuk makutana makada agamu pula Muhammad itu digara. Ya maturun aku ya siya nabi na runtuk si nakutana agamu pula nasa sampajang. Maka da siaga nasa 50. Maka dia Nabi Musa minta dia itu Muhammad. Ini tani gare. Nabi Musa nalami dia cepat nang Nabi Musa. Apa iya kena ia 50 iya tamaman ni naraga kapang. Apa iya lagi 5 makai kalanggar. Me kanala kutu. Tapi tanya ya imange Pak Unawana kini 50 ya ropak bangi Unawana baik. De pada tu dah aku bola na si rewak bang. Tanya imange Unawana ya mero pak bangi jadi nalai de nang ke Nabi Musa tapi de togas itu kan kepentingan Nabi Musa Pak. Angkat matandre miakalan na Nabi Musa pura mengaju ku gurutan na podanga maka deji itu Nabi Musa na suri Nabi tamalolisu akalan Nabi Musa itu apa iro Nabi Musa denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala marradiomi nang kalinga misakdan na pong Allah Ta'ala bisa berbicara langsung dengan Allah maka dari suara garunang kalinga wallahu alam jelasnya maka dia kita wa kallamallahu Musa taklima sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala si Nabi Musa berkalam dengan Allah iya naru Nabi Musa maka dia minta Muhammad endre ko milai kurang iro na kita suruh mendre ni ikurang atau ngapa ikurangi 5 no inabi tapat 10 manili maka dasi Nabi Musa endre ko milai Muhammad megaopi itu mendre si no si Nabi ta angka si Nabi Musa kada siaga nasa 40 nasa endre ko milau ina maloli su Nabi ta 5 mani kani rewa Nabi ta kada siaga bi Muhammad nasa kau pa 5 nasa endre pa milawi mapikir ni Nabi ta nasa cica nga mendre ikurangi 5 na 5 manimon ya ko menre mo pakacapu itu ya kare Nabi ta matana na alasan na Nabi ta matana ka Musa makko mani pangalata lai kana na kurangi pada reke kalau ki siruntu Pak Bupati na nalingi parenta 50 parenta na podangi apala ko acet pala ko apke bin rako aki kumbul-umbul patato ko ano maka dai enre ko milawi kurang enre inasan aja napi mo penre bandera jatuh na muce ipala yang pati mapala ko pura siero re mega mopi tu rewa po koro naran 5 mani batte makai Nabi tamasiri matahanak na angka na pau Nabi Musa waktu na melono Nabi ta maka de Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah iya nanasa tau pandrite maka de iya ni tujuan Nabi Musa apa iya ro Nabi Musa pak denang kana si runtuk pong Allah Ta'ala nai sifat bicara mi iya naro nakada Ahmad Ruhullah ukui lalanna nuru Muhammad lawitai nur na pong Allah Ta'ala jadi rupanna Nabi ta boleh si runtuk pong Allah Ta'ala angka iya ro cahaya roh sehingga iya naro nita Nabi Musa seakan-akan dia melihat Allah iya na tu nakada Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Yang kedua pendapat atau pandai maka dia tu Nabi Musa melo ites Nabi tam melo ites maka maga papuji na pong Allah Ta'ala lalu Nabi Muhammad apa ia di perintah dia nang kanitawari itu tuh jadi ia di dia nang kaniya klisurangi kada 10 na jama ya kumakana pong Allah Ta'ala telu jadi sinin na Nabi dia nang kana bantai pong Allah Ta'ala maka da sianu na Nabi tabawa lai suruh kada bisa kada dia ko bilai padahal ada maka coba tes sigaret lai kurang hitungan maka Nabi kuniro maka Nabi Musa Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah